Ah
nomhlaba unyazo lwezulu. Baba Nkosi yamakhosi, ngilapha Nkosi phambi kwakho. Ungithumile Nkosi yamakhosi, wena ungumlomo ongaphikiswa. Wathi Nkosi ngikhulume phakathi kwabantwana bakho abayingcwele. Nkosi uyangazi, ungazi Nkosi ngakabike emhlabeni. Nabo futhi labantwana bakho Nkosi ongithuma kubona uyabazi. Wazi Nkosi ngisho izisu zabo ukuthi zingakanani. Abanye Nkosi banayibhono, abanye bayadla nje bazinqula badla kancane. Kukhona Nkosi abadla kakhulu, abangasuthiswa Nkosi ukudla okuncane. Konke lokho Nkosi ngikubeka kuNkulunkulu, umdali wezinto zonke, ukuba nalabo Nkosi abaziswe inkulu Jehova basuthiswe nguwe. Ngiyekhohlwe Nkosi ukubonga udumo lothando Nkosi okusiphelelo likaJulayi. Saba nje sicabanga ngalo ngeyilanga Nkosi wangibiza wangibuza umbuzo onzima ukuthi njengoba uJulayi uza nje ngiyulungiseleleni. Wayazi wena Nkosi impendulo, mina Nkosi ngangayazi, ngoba ngabona iy'nkumbi zabantu ngathi ngiyakhuphuka ngiyaphezulu. Ngabona ukuthi bengithi abantu baningi lapha ezansi kanti abantu bangakaphezulu. Ngase ngilahlekelwa ithemba ukuthi kodwa yini elungisiwe, wona noJulayi uzokwenziwa njani, uzosenze njani. Kodwa Nkosi ngoba uNkulunkulu unamandla, konke Nkosi kwagcineka. Ngake sababe Jehova umuntu onovalo, ngile novalo noma ngisele lapha ekhaya nabafowethu esinabo. Ngishawa uvalo lokuthi uNkulunkulu uyofika thini uma efika. Ngibuye ngijabule neNkosi ngoba wathi kuthina ngelilanga wathi uyasithanda. Ukhona ilanga lapho uNkulunkulu elapha phambi kwendlu yakhe iselapha phansi ingakabe phezulu lapha. Wathi mawuqhamuka esangweni uyehleli nabo abanhlanzi lapha ezansi phambi kwendlu yakhe. Wathi mawuqhamuka esangweni lakhe gijima wendoda, wakushesha ngalona, gijima wendoda, ugijima ungakasho ukuthi uzokwenza. Kanti uzothi emva kwendlu siqhamuka nomshumane ophuzwayo kade sisezwa lokho sisaguqile. Kwase kuqhamuka abanye ezinye insizwa, uma ikhamba nazo zajaba kanjalo bathi gijimani nomdala abantu ngabantu. Abantu bafika balindela bona bathiwa khulumani nthini. Bathi baba lapha ngasele eduze kwendlu babhadisa sibona inyoni enkulu. Nami ngase ngisho ukuthi yabona-ke namhlanje iphelelwe ithuba lokuphila. Zazi khona insizwa komhlangano ngathi yabona namhlanje sizayinengeza. Wavela wathi ngayishaya
thathani imbuzi zisekuyona ngadinga nje ezaba imbuzi zizothathwa phike imbuzi ezizoqhutshwa zisenyokeni ngoba lezala ekhaya ziyeluswa ukhona umuntu ongafika thatha imfuyo uyelusile ayithatha iqhuma uyinika inyoni nami ngadunyelwa nje zaseziphuma lezi nsizwa ngomoya phansi zafika zehla ngase ngibona nazo zisenkingeni zajika zehla ngathi nazehla nje ngomgaqo zithi ngangazi noma ziyofuna iy'mbuzi noma seziyogibela ziyagoduka noma ziyolala yini kodwa izwi lathi qhubani imbuzi zisenyokeni kwabe sehlala nje sonke esidingile ukuthi ubaba ukhuluma uthini uNkulunkulu kwathi ilanga wasese emile lapha ekhona epulpiti ezinkonzo wasethi mina ngiyaluthanda Amen. mina ngiyaluthanda ngize ngincama ukuthi inyoka idle imbuzi zakho nokuthi idle mina niyabona mana sisiyathanda Nkosi yethu simakade awesini iphambi kwakho Nkosi yethu
slide 9. Ngelilanga siyayifayela ithopho sawubona nensizwe sala lapha ekhaya sisebenza nazo bashwayele namaphoyisa uma siqale sigena entabeni zasophongo ngiyabuka indawo zabantu ngiyabuka abafuthi batoba nabatoba ezinye ngapha ngemuva angazi umaqondo wangizwa noma wangizwa nodrayiva wekhuluma ngithi mina abantu ave bedlala ngoNkulunkulu ave bedlala ngoShembe abantu bahleli ezinhle kodwa uShembe bakuthatha bambeka lapha ezingweni ahlale yedwa ayikhuluma leyo ndaba sathi sishita sikhuluma esihamba ngazo lezi zasebuhleni indaba uma ngifike ngabasebenzi kahlelo kuthi ababonile uShembe wakhola kanjani Shembe somhleba kanjani mase hlale nathi yalo kodwa sishile sihlabelele sathi Nkosi makade simphambi kwakho siyacela ukuthi lapha sikhona khona kanye nathi inyanga yezulu nina nihlabelele nithi ngiyacela ukuthi lapho nikhona ngibe khona kanye nathi uma nisenona nisoyithi sengile yasho njalo lena nyanga ikhuluma lapha phambi kwethu ngoba indaba zibhelela lapha phambi kwethu futhi siyobuzwa ngazo jobonakala ngifuna la ethembeni yami ezula ekadala emhlabeni usefuna noma yini ngoba wayethe khona la inhliziyo ingekho la eyicabangela izinto zakhe eyicabangela nezizondo zakhe eyicabangela nokuhle kwakhe nanjela namhlanje ngiyasikho songela abanye ngenzela njengoba ngikhuluma nje bangayinaki indaba kaShembe engiyikhulumayo umuntu avezele lukhulu ekhanda lapha engikhanda uNkulunkulu uyakhulisa noma mhlawumbe ikhala likhulu umuntu mangabuka uNkulunkulu ngesikhathi leso lakhulisa ikhala lomuntu likhulu ngapha ukuze ukhathale kanti uNkulunkulu wenza amaso ukuthi nibonane ngane ubhajwe nibonane ngoba njengoba silala asiqinile labantwana benkosi sisapho kwaShembe yiko kukhulunywa kabili uShembe anyekeni kukhulunywa kanye ngesikhathi ukuthi ngiyamlandela umuntu athayela myekeni ushiso ukuthi yena uzogcina abe naye akasho ngoba emuhle njalo ngoba sezithola izinto mabe uzenzile thina sinawe sobabili akazishimi noma nenkinga yakho izinto masizenzile thina sike sithi uma ngabe uNkulunkulu ethi try again ngozukuzozama bese uthi nabadlala ngami into ethila ngaze ngiyenza ubonile uNkulunkulu akabonanga ukuthi awenzanga ukuyekela ukuthi nisazohlangana nalo kabili ayasho la ngayizwa yathi shiya soljika la Roma 12 verse 9 uthando malungabi nakuzenzisa ithi le ncwadi noma inkulumo uthando malungabi nokuzenzisa
njengoba silapha nje sibheke uNkulunkulu yedwa lithi leli langa India Washington lathi anginazi ukuthi nginankinga Nazareth ukuthi inkinga yenu yini ngoba nina njengabaningane munye phambi kuphela ababaningi munye ngisho nalezi zakhiwo enzenzayo ngabe vele ngekuye sakweni sona lesiqede ngiphinde niyothi esakweni sona lesiqede kodwa ngathi ngibashiswe yini ngasho ngenhliziyo ngathi ngiyalapha ngathi nasibatsho umona ngeke ngiye mina sofike ngibone usibangane sokhohliwe umuzi wakhiwa akuwona lo akelwa lo mfundisi akelwa lo bhakela akelwa lo mshumayeli umuzi wakhiwa washaya manje ngiyabona umuntu ukuthi uma sasa sithi kulaphi ilungelento bese sanibale ikhaya pero ukuthi siyokuphula usibangane lapha into ekungeke thina le thina sikubeke Nazareth kakhulu esayibiki ngisho noma uJehova sephambi kwethu ethi ngize kunina uloba lobili yawe ngekho lenkomo ungazazi oludwethe ezinaki ngokuNkulunkulu yakwazi ukufaka ucela ngomthetho thina Nazareth into esithupa kakhulu engabe siyicela uNkulunkulu ayishuse thina umbona futhi into efana nale siyicela thina uNkulunkulu inzondo thina Nazareth sinomona sinenzondo iyona nto leyo esithupayo kona kufa okusithupayo okusikhungethe njengoba silapha nje sikhungethwe inzondo nomona uthi umfethu namanga bese kwakhohlile futhi kube kuthiwa afake emathangeni ngabe sesaba namathange futhi uthi kube kuthiwa inkomo ayi ngabe sizobona lawo bese manje amanga into emnalo umhlaba ufika ngaye umona nenzondo namanga usuka uyokhuluma ngamanga endaweni engafanele ukhulume nomuntu umenzabe mubi wena ufike muhle yona lesiphethe Osman Manjabe zwana ngabahlukanisa kanjani ngoba inkinga yakho ngaphakathi kwena enhlizweni kukhona lesisehlukanisa esidawena ngoba izinto mana vele ihlukene ngawo nabantu abahlukana uthando lwabazenzisi masithanda uNkulunkulu nje asinaxokeni amen futhi akekho umuntu ophoqile yawasela akekho umuntu oqinisiwe isho njalo Nkosi yamakhosi isho njalo Nkosi yamakhosi ijelo sopolitiki ethi nyabona laba bantu yawabelana nje akho base nje wala uthi futhi akomani engayikhipha ngathi ngibele laba bantu bezekini ushiso ukuthi osopolitiki mangabe befuna beyohlangana beyokhankasa uphuma imali bese kuphuma amabhasi kuthiwa zohamba yolanda abantu endaweni ethile lapho ekhaya siletha uthando abantwana benkosi funda abenengwe obubi ekimathi-ke kufanele kusineke okubi ninamathele okulungileyo ithi sinamathele intweni eyilungileyo anthandane ngokuthandana kwabazalwane ake sithandane ngokuthandana kwamaNazaretha abantu
sibekezele nasekuphekeni niqinise ukukhuleka siyakwenza konke lokho Nkosi yabelani abangcwele ukudinga kwabo yabelani abangcwele ukudinga kwabo asiye lapha ku-20 no-21 khona la yebo njalo uma ulambe isitha sakho usiphe ukudla uma kulapha isitha sakho usiphe ukudla ngabuya kanjani ukudla nokuswala ngiyeka kancane ngokuchithwa kwakudla incwadi manje ukulapha isitha sakho uzusiphe ukudla ngoba uyakhombisa uNkulunkulu ukuthi uThixo akabheki ngathi yakasho njalo ilanga incwadi Samuel yonke Samuel wathi uNkulunkulu akafani nathi wathi umuntu ubheka amehlo kanti uNkulunkulu ubheka inhliziyo mama ngesitha sakho usiphe ukudla noma somile usiphuzise uma somile sithi ngomile usiphuzise ungasiphuzise amanzi endlini mawuphuza idrink uwavula idrink efrijini eqonzayo usinike isiphuze ngokwenza lokhu uyafumela amalahle avuthayo ekhanda lakhe uvuthela amalahle avuthayo ekhanda lakhe mina ayisuke uthi ngamanye ngibona uyangiyana uNkulunkulu akasebenzi kanjani uthi thanda isitha sakho ngiyithanda izitha zenu uthi uNkulunkulu isitha sakho masilambele sikudla uthi mangabe somile sikhelela amanzi siphuze usinike naney'ngubo zakho masilambele awu nina nehlengisha abantu behlupheka thathe ngumfika umuntu eyiqhenya eyozishisa ezaleni kodwa umakhelwane wakhe engenalutho ezibona iy'ngane zamakhelwane ziyajukele athi ukuthi angiyifundi into engane yami ngiyibone angithi namhlanje namakhosikazi ethu asiganileyo khuluma la asiganileyo khuluma ngomandla khuluma ngala asiganileyo ukuthi ngisho ibona inkosikazi imbathise ingubo eyigqokile kanti eyithanda thatha ngisayithandile ngoba ngiyibona igqoko usifana kusho ukuthi seyusanda nezo sikano abantu abanjalo abantu abagalethile abanjalo funda baba unganqothwa nayo indaba egcinene ithi unganqothwa wokubi kodwa ngoba okubi ngokuhle unganqothwa wokubi kodwa ngoba okubi ngokuhle uyayenza loo ndaba Osinami
Ncwadi yabaseKorinte lesibili sathi 1:12 verse 20. Ithele isengesaba mangabe lapha ekhaya. Bantwana benkosi ngazi ukuthi uThixo usayibuya. Othi siuphathe kanjani lo muzi. Bengisaba nangomhlangano. Ukuthi uNkulunkulu uzothi masiqeda. Athi sone kangakanani. Mina bengalelo mfana. Njengengane kanti bali exam. Ukuthi asibe igama lami lizobizwa la. Ngazi ngizophasa yini. Nengane izoshola. baseKorinte lesibili 12 verse 20. Nginovalo funa mhlawumbe efikeni wami Jenze mhlambe efikeni kwaThixo ngilifumane njengengikuthandayo nilifumane ningenjenga engithandayo. Ngenzeka abantwana benkosi efike umzali akhe hambile afike kufizika zonke ingane kade seziziphethe la ekhaya siqothiwe ufa amakhabethe wafa yonke into ufike udala izitsha zisuke emsamu ziyophuma ngonyaka. Uma unjalo umzali uthi befika afike kungewona noma uzawushiyayo afike kunjengento angayithandi. Nginovalo ukuthi efikeni kwami ithi mangifika ngifike ngengithandayo. Kubela nami ngifunyanwe inina nami mhlambe ngifunyanwe yini ngingabi njengengikuthandayo mhlambe ngambona uThixo njengoNkulunkulu wenu. funa ube khona inkani Funa lefika uNkulunkulu afike abantu bephisana kukhona inkani phakathi komuzi wakhe. nomona Kukhona lesifeke ngakhuluma ngaso. Umona, kukhona umona. nolaka Kukhona nolaka abantu bethuthele. nophikisana Kukhona nempikiswana kungekho nalomunye abantu bephisana. Nalabo kukhulunywe uyabenza ama-toilet abantu sebeyakhuluma bayindaba iphelele ama-toilet. Uyabenza ama-toilet abantu ukuthi bazwile uyabenza abantu sebevusa impikiswano phakathi lapho noma sebeyavile impikiswano kade kukhulunywa ukuthi awuzokwenza into ethile uma befika kanye kuthiwa usibani bantu beyithandela lonto. Banentanda abashumayeli abacela ungaphuthako laba ayikazenzeka lapha ekhaya abantu bacela isibusiso soNkulunkulu basenze. Lapha ekhaya abantu bafike bacela into bayenze bese iyela seyihlula. Kanti kuthiwa lapha ekhaya umucelini wathi uzoyenza uma ungasayenza zisono. Izinto ey'khulekelayo lapho uNkulunkulu athi sibusise abantu bangabe besazenza bazenze naye emva kwaloko labo babeyikuba bafika sebeyaphikiswa. Sibuswa yilonto lapha esontweni. Sinalokufa lapha esontweni owasikilina. nokuhleba Inkinga ekhona inhlebo. Uyazi umuntu okahleba azafuna ukuhlukanisa umuzi womuntu. Wena kasikandana. Ukhona umdadewenu omunye osebenza ePanthang ngihlala ngibona abahle ekhuluma naye. Awubona ukuthi umuzi womuntu. Wena utsheliwe nibhasopa. Ukhokhelwa malini? Ukhokhelwa malini ngalento yenzayo? nokupheba Nokuceba. nokukhukhumala Umuntu akhukhumale ukube namhlanje njengomngakela uNgobo sengikhohlela umsebenzi wathi ngizowenza la ekhaya into eseyikhona ikhukhumalo.
ngokumbakela wasebuhleni engabali utshela umbakela wasebuhleni uzongena ngaloko ezulwini ngoba ezulwini uzongena ngokwezintando kaNkulunkulu. Ngingafika lapha ekhaya ngibombakela ungqobo wasebuhleni kodwa mangayenzi intando kaShembe egcineni ngiyolahlwa nakho. Akukho ukunginika amagunya nokunginika amandla okungena ezulwini ngoba umbakela wasebuhleni kodwa ngiyongena ezulwini ngoba ngenza intando kaShembe. Akekho ukubona lokho ufika abaneza kwena khokho umuntu anginike into noma enginike ukudla aza kunike kuvaliwe ngoba ekuhlonipha sengahlonipha ehlonipha uShembe. Awuphathe kabi uShembe ubona uzonikwa nevaliwe. Indoda la ekhaya eyayithi mina angilandela izinga mnangalelwa bani yaphuma yodwa basala abantu ababelele uShembe. Nawe mthelo musabona abantu bedivosho ungacabanga ukuthi bezela wena njengoba kodwa abantu bezela uShembe baze basha abantu balekaya bathi wena usiphathe kahle umuzi kaNkulunkulu. Uyazi baba into enziwa abantu bakho Shembe bangihlangana nomuntu uwathi ebuhleni mangithi yakhona ngithandaza uzongibeka ebuhleni mangengathi haya ngiye ebuhleni avela ngishini ngithwele lo sipho siyabonga mangengathi akuzothi yaphi ebuhleni ngikhange ekhaya vela ngimsimona yaphi kodwa mangengathi ebuhleni ukuthandaza uzongibeka la ngoba abantu bakudinga mina ngoba uShembe wathi ngizeni la nginapheka abantwana benkosi wathi uNkulunkulu la. Amen. Sikushuya ezwayo
uhlukanisile nabanye abantu uze babanga uhlukanisile uma undaba nje uwazi ukulalela umuntu ekhaya wena uSunkulunkulu esiphambi kwakhe amen lo nkulunkulu esiphambi kwakhe isimangaliso sikathi amen ukhona ingane la ehamba izolo ingewandlovu izalo uPastor Ndlovu ingane wabufukeni le ngane ikashe isizwe kaMeyiwa eNazaretha khona isizwe echawo lapha kulomdala ekuthiwa isitha kumbula ke khathi le iphambili kathi linya iphoyisa waqasha yona ke lo mama unenkampani yokhetha ngibongile mama ngisazwe ngihambe ngiyobonga uNkulunkulu ebuhleni ngiyosibongela ukuthi sengutholile umsebenzi lentokazi izalwa emzini wakubo osindisiwe wasindisiwe nayo ukuthi isindisiwe ithi indaba kaShembe bengayibali ngisho emabhukwini futhi ngayifuni ngafuna ukuyizwa lasa seyikasha uNazaretha kephula kanti sekuseyiyabuyisa lethwa la ithi ngase ngithaya ke ngimphelekezele lo muntu ngiyobona le ndaba yasebuhleni kodwa hayi ngoba ngiyokushela ithi ngiyobona le ndaba yasebuhleni ithi lesizwa lentokazi ithi ngihamba la leyo bazofika la ngibona abantu beyiwa benezoxhumana mangeni kukhona umuntu kukhona somabhizinisi la ucela ukubona ayasethi ngoba lapha endlini kubhizi futhi kugcwele kuhlaleki impahla zenu la impahla zenu lalo abantu mabezozibheka ake ngimcela abantu abathi mabezozibheka bafike bangayitholi kanti nihleli nasemadokodweni into ofuna zisebenzisa ingubo niyazendlala niyazelela njengakuze ebusika ake ngimcele uyothi ngesonto uvala umhlangano bese liyibuyisa sebehambile abanye sibuyise ngomsombuluko sesiyapha ngoba usaba ukuthi uzongena nazo kanjani ekhaya kanti sekuvele kulotshiwe ukuthi utshotshiwe baningi njena abantshontshile ngoba lezingubo khona abantu abangazange bavunule ngenxa yokuthi imvunulo yabo ikule khona abafike la benempahla zabo nengubo bahambe begqoka ingubo eyodwa amasonto amane ingubo zabo senawe ngikubonile ngesojabula sinikezwe imusiso lapha benganikezwa wena benikezwa abantu abaphathe kahle umhlangano ngizile nje seshaya ingcwele sokhohliwe ukuthi ushaya ingcwele ngempahla zabantu sekwabo angeke umsheleke bengashiyo kuwe abantu abebusiswa abayiphathe kahle umhlangano kaNkulunkulu bangayithathi impahla zabantu yila kuba kade bebusiswa uNkulunkulu isibuso bazosiphila kathathu ubebusisa abantu abenze kahle futhi bengabusisa abantu abageza amadoda uNkulunkulu akwazi ukwenza lokho futhi bengabusiswena othola imali yomuntu wabathi yakho futhi uNkulunkulu bengabusiswena osawunocingo namhlanje kuzothiwa yini i-iPhone so ne-iPhone yakatolokwana uthi inkosi isizile uNkulunkulu uzwile lo uNkulunkulu uzwile ngithandaze kahle ngithandaza uNkulunkulu wazongisa ne-iPhone kanti mntakama
esho uNkulunkulu ngoba wena wakakunayo imali yokuthenga i-iPhone buyisela le-iPhone ngisandilindele buyisa le-iPhone yalo wasisi wayithatha ayike bantwana kaNkulunkulu ithi ngambelekela ithi waliphule ithi engayimangifaka sogibela khona wabe sogibela kwenye ithempele lasona khona lesizwa uthi wafike baletha izulu bashaya isikhotho uthi ngasho Nkosi yami kodwa ngiyapha uthi hayi bangithenga abantu abathenga inkulu zoyibona asambe yabona yabazala njena nje inkulu into yithola phambili ithi ahamba ithi ngagibela uthi sifike ekuseni nangeSabatha uthi safika inkonzo phephe inkosi yamaqala bayakhona lesonto lokuvala uthi indaba ezintsha wokukhuluma naye uthi yonke into yokhuluma naye uthi yavala inkonzo yasekuseni uthi baphinde kwaba inkonzo yasemini baphinde kwaba ubaba uthi wahlala kuye ngithema ngithi ngiyabika ezulwini ukuthi uthe baba bokhuluma naye uthi vele akadike uthi vele sokhuluma naye kanti ubani ukukhuluma naye ngoba sokhuluma naye yithi le ntokazi ayike ifoto ngiyicabanga usiyabe ngoba shize indlela mikhela ngayo phela wabuhle zonke izinto zami zimkala yini le endala zohamba ngenyanga into ngabile ngenyanga ngahlatho ithi nalaba bathi sesontweni kodwa bona sihleli phansi kweyihlala ngithi ngiyaqalaza sihleli phansi kweyihlala kodwa kuthiwa sesontweni ithi le ntokazi sahamba sayolala noma silala yona edokotweni ngithi ngiyabhala inkosi yami kodwa kwezenjani ithi ke lokwazi wase sesiyolala la sekusa ithi makusa ngayisikhathi ememeza ngasudube athi akuyosetshenzwa ithi mina ngizange ngiyizwe umemeza womuntu ngenza icilongo ekhaya ithi mina waphala icilongo ikwazi sekuthiwa vuwe ithi nami ngathatha sami swaba ngihambe ngixosha nabanye bexosha ngala ithi ngathi ngisayixosha ithi mina ikhuluma nje ithi ubaba nomama ithi bashona ngokulandelana inyanga ezisithupha bakunyanga ezisithupha bashona ithi angisenamanga ithi kodwa yathi mayikosha ithi nabangasenta waseseqhakambisa wathi Musa nomusa lo elinye uDebra eyabadlovu ingane kaMfukeni uthi waseseqhamba ubaba wathi uMusa mntana ngathi ngakudinga uJoseph yayisizwe sasiswe namanje ikhale ngakudinga ukuthi mntana uze lapha uzongilungisela abathalayo kanye nawabo ithi ngiyawabona awabo ayothathwa yimina ngoba imfundiso yami nonke ngiyakufundisa wena bushido ithi futhi ngibeka ukuzwakala ukuthi igama kashishe lasengiswa ngopascal Dovuje ithi mina ngegama ithi igama lami mina ngiyusukuma bengalazenga kona yazi amanye amagama ithi mina igama lami ngiyusukuma ngaphi usukuma ngoba ngaphuza ukuhamba bengihamba ngamadolo ngaze ngamdala ngihamba ngamadolo ngaze ngakhele isukuma solengosifane emadolweni ukuthi mangihamba ngingalimala amadolo ithi le ntokazi ukhuluma noyise nayo yakosha ufaka nesibonelo sakhe hayi lele ibhekile yakhomisa ingane ikosha wasekusala isikhumba kwathi phela ngokosha lesikhumba ngiyakhomisa usikhumba
Coisa descoberta, se passa as falhas com Gak ibuzala sazo kamuni. Nonenga kama futia wangu mtana. Sula ekoshunina ekoshawa jabula msamtanami usilalela wako futhi uzokula. Jama usilalela wako futhi uzosikela. Ithi mtanami izulu hlezi kodwa phezulu nje alikho izulu ephezulu. Izulu yile ilona. Amen. Namhlanje lo lapha yisizini. Wathi ndalamu iphathekahle. Wathi zokhula. Wasithatha udlondolo oningi uyayiphethe le ntokazi engabanyana. Wayine wathi ndalamu nasi ndulapha engikunika wathi udlondolo lapho lokuthi uzokhula emntanami uzudlondolozele. Amen. Indaba sikiyona manje. Watosha mama, watosha ichimbe, watakulo ichimbe ndala bemuyalo, nalathi kintsana inombala. Wathi ngayengezela nawe. Ukuthi udume uthande ngishende njengalithi. Kodwa engithanda kakhulu ukuthi kanti wasilapha lesizweni. Amen. Ayibongo. Amen. Yalo siyasebenzisa isizulu. Uyana ngena tito mfana. Akengiveze lapha. Mina ngaza kulinda ukuthi isizulu lapha. Kodwa ngena yangithethe. Basi la ika ngibona yakhe kodwa lo phathi panish. Uyagondoza ngini kodwa. Hayi. Bakhe magana kusengana ngiyatitheka. Ngithuthwe. Jodi ngiyatitheka la. Manje kukhona inkosana la kathelezi. Manje le nkosana bengeke emsebenzini. Izofuna ipanish. Manje mangiyitshela ukuthi ipanish yayithola ngoba ayisebenzanga kahle ukuze emsebenzini. Ingithi lesizwa mina sena. Manje ngidlo yilo. Awu. Ayisandela mangifika awu. Awukhuluma ngoba kakhuluma awuthelezi. Awusekuthameni sekuzakala. Awusekuthameni idaya sekho. Awu uyashoni hayi ngajona basondayo. Hayi ngicaba ukuthi wathi ngiyakholwa uNkulunkulu uzongisiza ukukhuluma nomuntu kanje ongasela. Hayi ngajona sondayo. Ungatshe kuphi? Hayi ngajona mbomo sengasomdela bakithi ejongweni. Akhona lapha phezulu kwamawo. Ngithi nawo. Ngithi bolana yabona la sembetha khona. Bolana ulalele. Ijaya phela sizulu. Ya. Umuntu. Hayi phela sizulu la. Awubona ngena ushayisa. Bese ngisethe kabusha bese ngiyahisa umoya. Cha lalela la shebe kasongqene. Lalela la soyalisi. Ngiyabonga lesizulwini. Kodwa lo ngobunqo. Lo uphathi phanisha laba basengala. Shona ngale. Uzofika umtholo bazokhombisa uphathe ngale. Ngoba useke mhlala. Wathi hayi isekhona mina. Bathi mina cha ulungele sekuyashiya mina. Ngase ngiqedile mina namhla. Ngikhuluma ngokho abantu ukuthi siyayithetha. Kodwa lo musibandala kuthiwa sezulwini. Amen. Lapha la sikhona kushaya abantu abangasekho emhlabeni. Bathi lapha kusezulwini. Uthi uyise mntana mangisawazi ngekhaya. Ngoba izinto wayibabalise ekhaya. Ithi kodwa mntana masithathe isihlabathi yasehlele uyithele ekhaya yakhe. Mawanje wathola isihlabathi yasehlele uyithathe ufike ufaze ngayo ekhaya ngofika ngene. Ngoba mina ngisakwazi ngene ngisho ekhaya. Unkulunkulu asize. Ithi incwadi
senze yani ithando lami senzizi yebo masilapha yabantwana benkosi asithande uNkulunkulu sibamelele kuye sithando wangaphela singabe nabokunye kuphela sandele uThixo yabonga osemakhosi yabonga ezulwini yabonga shembe ingcwele yacela uNkulunkulu onomusa ukuba ungiphilise philisele nonkosikazi wakithi lapha umncane maphumanga banandi la kodwa Nkosi ilanga ngiyakhumbula silapha endlini yesonto lapha amakhulu amane lawo bakuze usuku ngothele wathi senjalo unkosikazi wakho ngathi mina konje muphi baba omdala bathi hayi omncane wasibheka le wasesebuya engibheka ngathi mina Nkosi yamakhosi kuye kufika amaphosi wonke iziqu zonke zilandula zethu ngisho ukuthi ngolamakhosazane ubarinyanga izulu umqalo wendlela ilanga lamalanga bekupheleza ukufa kuye wasesesho ngolala wathi akaphila ngabuyagule namanje Nkosi yamakhosi angabuyagule izwi lakho Nkosi ilona lipheli amen ngoba ngiyakhumbula Nkosi yamakhosi ngiyababhala khona inje ngiyakhala lapha isakhiwo sike sayakha nje yamafulelo indlovu zajika zakuhlaza sima sike yahlangana imali ithatha okunye kwesi sikhathi ithathwa yibona ongaphili wakhe kodwa Nkosi uvele kuyena unkosikazi wangena endlini waphuma Jemelandela wafika wathi emnyango uzobona lendlu engapheli emva kwalokho Nkosi sayifulela sesiyifulela ngoba besizobona nguwe wathi uzobona lendlu engapheli eyakho ingapheli yabonga Nkosi enkulu yasezulwini yabonga uNkulunkulu okhokho bami baba abazali babonke usilapho bekhona ngiyazi bayasidwa mhlawumbe imithwalo kodwa akekho omunye umethuli nomphumuzi ngaphandle kwabo ngiyabuyisela Nkosi yamakhosi lesi sabelo ongophesona esihlala sasendlini sophiwe umbhalo wenkosi Nkosi zimbusise sizobala inkonzo yethu yamanje nesihlabelelo sekhulu 156 sizocela umbameli ucibane wakhona phelaso Nkosi zimbusise Nkosi sibonge
umhlangano ngolwesibili uyokubuye